муқоисаи нархҳои ҳама маҳсулотҳои аз Америкаро дидан ва аз Америка заказ кардан. Салом алайкум дӯстон, барои шумо тарзи заказ кардан аз Америка ва муқоисаи нархи якчанд маҳсулотро нишон медиҳам. Подписатся, лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Шумо метавонед аз Америка ба нархи аз ҳама арзон мисли Хитой заказ кунед ва албатта ки ба сифати хуб. Ба даруни программа медароем. Як маҳсулотро интихоб карда нархашро мебинем. Дар Америка чанд пул бошад? дар ин барнома беҳад чиз бисёр аст ва нархаш ҳам арзон аст. Мисли ин ба кам аз 40-50 сайти дига ҳастад ки шумо метавонед аз онҳо заказ кунед. мисол нархи ҳамира мебинем 2 донаш чанд пул мешавад. Дар сурат 2 дона нишондагӣ нархи 2 донаро мебинем. Дар Америка чанд пул аст? яъне $5.60 аст. ҳозир ҳамира ба тоҷикӣ мебинем ки чанд пул мешавад. дар ин ҷо $3 США интихоб мекунем. нигоҳ кунед дӯстон, 61 сомону 20 дирҳам, 2 дона ҳамӣ. дар Тоҷикистон ба камаш 1 донаш аз 100 сомон боло аст. вале дар ин ҷо 2 дона 61 сомон мешавад. дар Америка ҳам чизҳое ҳастанд ки ранги Хитой метавонем арзон гирем ва албатта ки бо сифат. яъне нархи 1 донаш 30 сомону 50 дирҳам мешавад. то Тоҷикистон ба камаш мумкин 40 сомон ғалтад ё 45 сомон 1 донаш. ва боз нархи инро мебинем. 2 донаш чанд пул мешавад? яъне $2.90. боз ба тоҷикӣ мебинем ки $2.90 чанд пули тоҷикӣ мешавад. ин албатта ки тилло нест, вале сифати беҳтарин аст. ман худам аз ин заказ кардам, сифати хуб аст, сифати безеб нест. инҳоро ҳатто дар Тоҷикистон 1 донаша 150 сомон боло гирифта мешавад, кам не. яъне 2 донаш 31 сомону 70 дирҳам шуд. тақсим кунем ба 2 16 сомон 1 донаш меғалта. ман худам заказ кардам, сифатша дидагӣ ҳастам, медонам чӣ хел аст ва ба шумо тавсия медиҳам. нархи беҳад арзон аст. ва инчунин метавонед ки ба номи худтон ҳама хел сипичкаҳо гиред. 1 дона ин 0.84 сент мешавад. ҳозир ба тоҷикӣ мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. яъне 9 сомону 20 дирҳам. ина 10 сомон ҳисоб кунем. то даставкаш ҳисоб кунем 12 ё 13 сомон меғалта. ва инчунин инҷо маҳсулот беҳад бисёр аст. агар саҳар то бегоҳ ки ман ба шумо нишон диҳам, ин тамом намешавад. ва барои шумо якаша интихоб карда заказ мекунем. ҳозир шумо бо диққат видеоро то охир тамошо кунед. ҳозир якаша интихоб мекунем ва барои шумо нишон медиҳем. заказ карданаш ҳатто аз Хитойда осон аст, беҳад осон аст. инра метавонем ки забони русӣ хати кунем, забони англисӣ хати кунем, забони тоҷикӣ хати кунем барои фаҳмидани худмон. шахсоне ки мехоҳанд аз Америка заказ кунанд, метавонанд ба мо нависанд. шахсоне ки курси аз Америка заказ карданро мегиранд, ба онҳо курси Турсия туҳфа карда мешавад, яъне бепул дода мешавад ва шумо метавонед аз Турсия ҳам заказ кунед. ҳозир якеша интихоб карда заказ мекунем. то охир тамошо кунед. шумо просто бинед ки тарзи заказ кардан чӣ хел осон аст. ҳозир ягон чизи кӯдаконаро интихоб карда заказ мекунем. тамошо кунед. мисол ҳамида медароем.
اینجا یک بار تماشا میکنیم، انتخاب میکنیم کدامش که معقول است میتوانیم زکاس کنیم. نگاه کنید لباسهای کودکانه هم ارزانند هم با صفت هستند. مثال همیشه انتخاب کرده در بالاش میجقیم. در اینجا میتونیم رزمیراش انتخاب کنیم، کدام رزمیر با ما معقول است میگیریم. اینجا رزمیراش آسان گفتگی است. نگاه کنید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه هم خیر رفتن میگیره و چند دانه میگیریم. و در پایان میبینیم که همین مگزین مثال چه خیل مگزین است. 5 ستاره زرد یعنی مگزین بابواری است، میتونیم که با حضور زکاس کنیم. اول اینجا میبینیم صورتاش همین چه خیل لباس است، از پیش از دور میبینیم. و دباوید که ارزی نمیکنیم. یه رزمیر انتخاب کرده بعدا دباوید که ارزی نمیکنیم. باز رزمیر انتخاب میکنیم و دباوید که ارزی نرا میجقیم. چیزی زکاس کردگی ما کارزینه درفت در کارزینه میدرویم. باز در اینجا ما پیشنهاد میکنه که اگر شما در همین قپول خرید، همین قپول به شما با عکس کرده میشود. مثال اگر در $10 گیریم تقریبا $3 به ما توفه کرده میشود. چیزی که زکاس میکنیم در روش گالچکا است. گالچکا را میمونیم و کنوپکای اپلاتیتا میجقیم. در اینجا ادرس های ما، ادرس های کارتمان همش میبراید. و پردلجت پاکوبکی را میجقیم، تمام مسئولیت ما زکاس میشود. و در اینجا کارت یک بار انتخاب میکنم. مثال میگه که شما کارت ویزا را انتخاب میکنین یا یگان چیز دیگر را. وقتی کارت ویزا را انتخاب کردین زکات شما میشود جاشته، دیگر یگان کار دیگر نمیکنید. ویدیو معقول شب 800 سوالی که حتما مونده با دیگران روان کنید و برای کورس از امریکا زکاس کردن با ما نویسید. در حالت کورس امریکا گرفتن با شما کورس ترکیه توفه کرده می شود.